Ake Absa. Etwa Absalom. Oh. Oh, akajihio. Agetwa Absa. Yes. Yakule wezo kwa J. Kwa J. Yes. Kwa J is where? You see between Chaka and Nanyuki. It's somewhere along that thread. Oh, ini ndona kwa J hare ukiuma Chaka utana kinya na Rumoro. Yes. Ni ama area mareko. Ma area macio. Na gutuka kwa J gwao ni ukuingiranga. O ti highway ni. Ni ugutonya tonya. Ugutonya tonya tondu ku tikuringa. You know the place is a plain. Ku ni kieni. Guthie kuringa. Ni gutwika. Ni ukuingaingira. Ni ukuingaingira. Riu Absari. He ka idea keriga kumu he kindu gitawo catapult. Na ne ka idea either atarakenda ona hanini. You see, Absa is just your average young entrepreneurial mind. Yes. Ne ka hebaga twiri tutatu uguo. O ne gakembaga. It's a young man. No mariko ma madegenya. Mundu kireketie thuku. Thukuru. Yes. Na ro heka venture areraga ithe amu finance. Ahote gukajia. Ithe akamwira ucio ni ufu. Ni ufuthi. Yes. Ndi kwenda ngoma icio. Hare ihechia kwari. Yes. We no nyona utaragucia wega. Yes. Angio the matikora oku we no tora oku turuha. Absano yakora twakira ithi atiriri nikanda equipment ci hoi bika ni riu aya wa magui dog trainers. Yes. Enye mumekira agui guku minioro ici njoru biu malish nyamumekira guku moko cia go train ke cia go train ngui yakora twakira ithe akagurira indo iriku indo icio okyo Nairobi amenye kuria ciumaga ithe akamwe andange muonera ngiri 15 cia wira ucio nduko kana na budget ya peptine. Yes. Ithe akanyarara wira uyu agoga koria atiriri Absaro munenguire ko icio renda gubundithia guku metikai neme bie no etura guku yururaga guku riu metina ya guku ko igua ndu. But luckily Absaro mune because he knows a stubborn mind begets success. Ni arapara paririe mama we muno mama we thutha wa pressure nyingiri aramukunjurira beciriku aramukunjurira peptine. Yes. Karagira to leash to agui to ekati. Yes. Cia gutiraini ngui no na cia gicagi akweci othe ni imwe. So basically ndarabatara ene protective gear yakiguro just basic items na karakoro kanjia wira na kuringana na itura ari word on the street ni ati ni karaturendi ku kwa Jei ni undu wa kuriform ngui cia itura nigukite kwina mwalimu wangite uretwa Absa. Absaro muni alutete wira mwingi muno. You know, he is offering that service almost at a pro bono rate. Yes. Kumara umona idio ciake. Siada. Kwa customer satisfaction ile akunjurirwo meri igana matano. Yes. Toni uroka go pitch. Go pitch. Akeo tambo metureine nyone. Na nego ngwenda ndeme thiko cigana. Nzai no ngeme thiko inya ndi nayo ri he maundu ri mira eka atia ikaigua kero chawa niwe nayo gwa kirathi na ambe menye uyu ino ngui we watumo kuma iguru mihonokie irari ya kuhurukio ni ri ya njui ndirabangite kuminina we muraika wayo menya uri gwikana nayo irire nege hakiri. No, Absalom actually ando maramu the dog whisperer. Yes. Tondo iramu igwa muno. Taru irare ya to swire. Amitri ni te ginya down. Up. Sit. Up. Happy. Yes. Nekara ero kaswika train we ka godwo. Leu online na to switu ka egokira. Leu mwene ri is one of the happy clients. Ocho lo dio miru wake na mevie nori. Ni aruwe. Eno ndira akwira no boss kuri. Njui ero na iyuka. Eke hugura. Na ni okwe mwinogoro wayo ne gwika atia. Ne kumagara. Mwanake ocio na kiheo na taranda. Etara ndege kundu kuriku.
Wo kwa J. Na what has spread? I don't know maramu etare uona commercial basis. Oh, guma riu ni hunjite. Riu intake yake ri. Ya September. September intake ule dia na mifieno. Itandatu. Yes. Na nemo tukire bodi cia igeranio iria cia kwa J. Na tumeme twa itura. Ni maya na wenda ngui yaku ege hakiri. You know he's actually dealing with the Motinas. To ne cio nyike kwa J. Hizo kona cio ko the Labradors. Na ithugu. Ngui no ya kawaida. Ito the Labrador Shepherds. Yes. Hizo ne cio cieke. Cieko. Na ciramo igwa muno actually ona ni aracitwara woko atare nguyo hete nyororo aicokanĩria ciothe atwara arutwo excursion Rikio maramuta the dog ya citwara woko cihamwe itarĩ njororo-inĩ ũraigua mũndũ mauga atĩrĩrĩ Yocho mwalimu munene principal wa Metina Kore njina arutwo ayo ri mebara tife tire Kwendo marauga there's some people who are very superficial and they, you know what do you call this superstitious marauga ena kaubisto todo the naysayers ni marauga he's probably quarter todo hedo arathi nacio agatengera aruga macikaruga maka agacira down ciothe igakoma Nazi kitia ginya mark time. Uicio ginya runa simenyete ginya toilet mana. Tigweta ithia holova. Apana. Andu marauga riu ngui cio ni marona mogaruruku manene gukira hau ki. Gukira hau mbere. Ni akigarurite itura. No. His commitment, his mission and vision is to have a sanitized dog society. Eure ithe ni aranjirie kuona kaundu kau angani kara generate income and a lot of interest riu ni ana wikara uguo kuri Absalom oi arutwo no Daithe ndwanjirire o ni orimu Zane ndĩracira yũrege gũsapota kidogo ĩ. Akwĩrire ũngũrĩre indo cia kwambia wĩra ũkĩnjĩra ndũngĩaranga mbia ciaku mzai. Ndũngĩenda kũnyitĩrĩrwo handũ hangĩ. Aka ndĩnyitĩrĩre. Ndĩreciria no andũ na biacara ĩ. Ona njua kame makiuga ũngĩenda kwandanduka wonjoria niĩ ndĩ na kĩrathi. Ena full time na party time. Wajei areto Absa the dog whisperer. Riu hari ithe ararĩrĩire ndimũ biũ ramũra na karĩ he mũthũngũ raiguire ngumo ya Absalom. Yes. Arerwo ngumo ya mwanake ũcio na nĩwe ngui nacio nĩ irĩ andũ arĩa ciotanaga nao. The people who can't stand them. Arauga to nĩ arĩ ranch yake rĩ etherwo mwanake ũrĩkũ etherwo Absa. Yes. And athũngũ they have big ranches in Nanyuki and where have you hundreds of acres if not thousands. Arerwo rĩu nĩ akũheo wĩra tondũ he's a dog breeder. Breeder rĩu nĩ taya wa magui. Yes. Nĩ akũheo wĩra wa gũtinaga the exotic breeds. A German Shepherd. Yes. Nuona rĩu nĩ ahingũra rĩu nĩ ahingũra college rũhonge. Rĩu nĩ anjia kũgĩa na campuses. Nuona ya gwĩgũtanga na wĩna mũbiũ ũragũtanga. Aucho. Na main campus yekwa J. Main campus ni ekwa J. Ena zeto satellite. Oro how ena satellite college wa shomba na bagulet. Idere ure.
Ndio kana kada miano etagwo John the Lion Rider. Ndio aretwo Absa the dog whisperer. Arago to ike geisi. Ithatu. O muthe kwa muthungu. Na kandikirwo thani. Akiruma. Leo na muthungu ri. Ni araugire ni akumu facilitate. Athie murimo onania ati uria mundu agikorwo expert dog trainer with no formal training auge ndo cio ne supernatural ndo cio na titi wa guku yes Absaro muri uniona na ciringi na lero riu no mathi mari atatu riu ithe hau atura campaign o maya mundu machumana wona ithe ninge ndari wa mbere kumenya kioneki na taranda yaku zayo gati goro guku Yetogia jageta wira ndaruta wa giti. Ndagia na maneto na ro ndrawata na deu na giti. No, the dog whisperer is making a kill. Yoni anagira arutu ria atene. Makacoka refresh. Yoni anahorerwo atiri. Absalom. We. Absalom we. We. Mekidie kande kuriganwo ne mathomoi. Niracokeire kuria tucui. Ocio gubataro karifuresa thiko igiri. Karifuresa ne ngumuroria murikaga. Ni mwathomie to bondo ndandikire kabuku-ini. Page ya kanari. Thie hau nyandikite potri. Hau ne ore ubara ya gukuna nguiri. He's even now a consultant. Absalom, the dog whisperer. From Kwajay. Kwajay. Campus. Haucho. Wena mofio na gotanga. Nyore woto chui. Leu Absalom. Advance hint shoot ya mevi.